Hello everyone ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሚዲየም ሌቭል የሆነ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስፔሻሊ ኤግስት ኤግዛም ተፈታኞች ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ከቻላችሁ you are advanced student man so ወደ ጥያቄው እንሄዳለን in strategic management which concept explain why firms with similar resource may perform differently due to different in how resources are organized and utilized እንግዲህ በስትራቴጂ አስተዳደር ውስጥ ተመሳሳይ ሀብቶች ያላቸው ኩባንያዎች ምን ያህል እንደሚለያዩ በምክንያትም ሆነ በማደራጀት መጠቀም በተለያየ መንገድ ስለሚደረግ የሚያበራራ የትምህርት አይነት የትኛው ነው ያረ ነው okay I told you before it is some complex okay a resource dependency theory የሀብት ጥገኝነት ትምህርት b dynamic capability እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ችሎታዎች C institutional theory ተቋማዊ ትምህርት D organizational ecology man አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር resource dependency theory institutional theory organizational ecology ምንላቸው that is it is a niche you know it is only solved about for the specific thing man but of B is dynamic capability የሚለው ግን it is collaborate for the other so the correct answer is B ማለት ነው እንግዲህ አስቀድሜ ይቅርታም ጠይቃችሁ ጉንፋን ስለያዘ ድምጤ ትንሽ አንዳንዴ ብላ የማለት ነገር አለው ይሄ ነው እንድችሉት ይቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ጥያቄ ለማንኛውም ሰው እንዲደርስ ላይክ ያደርጋችሁ ብትጀምሩ that is my pleasure ደስታዬ ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን which leadership theory states that leaders must adjust their style based on follower readiness level ability plus willingness man this is the best leader system መሪዎች የተከታዮችን ዝግጁነት ችሎታ ፕላስ ፍቃድ መሰረት በሚመለከት የመሪነት ትምህርት የሚገልጸው የትኛው ነው ያለ ነው house pass ghost theory የhouse pass ghost theory ትምህርት b fielder contingency theory የፊልደር contingency ትምህርት C Harsey balance chart situational theory ሁኔታዊ ትምህርት D transformational leadership ተለዋዋጭ መሪነት እንግዲህ አንድ ሊደር የሰዎችን ፍላጎት ወይም ሻይን የሚያደርጉትን ability plus willingness ኮላቦሬት በማድረግ ኢንተግሬት በማድረግ እንዲሰራ ፍላጎት ያለው ሊደር የትኛው ነው ያለን ነው ሚያን so አዚጋ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ሃርሲ ብላንቻርድ ሲቹዌሽናል ቲዮሪ ነው ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ተለዋዋጭ መሪነት ፊልደር ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ የፊልደር ኮንቲንጀንሲ ትምህርት ሃውስ ፓስ ጎል ቲዮሪ የሃውስ pass goal theory aziga it is not included it is not the correct answer of here okay so መልሱ ሊሆን የሚችለው C ነው ማለት ነው እንግዲህ ድምጼ ይቆራረጣል ድምጼ ይንተባተባል ምክንያቱም ጉንፋን ስለያዘ ነው so ጉንፋን ይዞኝ መሰራላችሁ ለእናንተ በማሰብ ነው excuse me ብያለሁ አበሬባሪ ሶስተኛው ጥያቄ እንገባል in decision making a manager who systematically evaluate alternative but it influenced by cognitive limitation is exhibiting በውሳኔ ሂደት አማራጮችን በስርዓት በሚያገለግል በአእምሮ ገደብ የሚገዛ ማኔጀር የሚያሳየው የትኛው ነው ያለ A pure rationality የተሟላ ዕውቀት እላቢት ማን እላቢት B bounded rationality የተወሰነ ዕውቀት C intuitive decision making በስሜት የሚነሳሳ ዕውቀት ወይም በስሜት የሚወሰን ውሳኔ D garbage can decision making የቆሻሻ ቦታ ውሳኔ that's my disgusting part I don't love it man you know that what is your expectation what is your correct answer if you expect before I told you please measure for your mindset how you read what's your experience man so እንግዲህ correct መልስ ሊሆን የሚችለው bounded rationality የሆነ ነው
የተወሰነ እውቀት ኦኬ ዲሲሽን ሜኪንግ አለ ማናጀር who systematically evaluate alternative but influenced by cognitive ሊሚትነስ ያለው ነው እያለ ያለ ስለዚህ ቦንዱድ ራሽናሊቲ ይላል የተወሰነ እውቀት the answer is it 4 which conflict handling style seeks a solution that satisfy both parties fully ይላል የግጭት መቆጣጠሪያ ዘዴ ነው ሁለቱም ወገኖች በሙሉ የሚያሳካ መፍትሄ የትኛው ነው ይላል by both two parties it is succeed or fulfill for them wants which is the conflict handling style A avoiding መተው B accommodating መስማማት C comprising መግባባት D collaborating ተባባሪ መፍትሄ it's the best question man it's original question for your examiner man እንግዲህ የግጭት መቆጣጠሪያ ዘዴ ሆኖ ሁለቱም ወገኖች በሙሉ የሚያሳካ መፍትሄ የትኛው ነው ይያለን ያለ እንግዲህ avoiding አይሆንም accommodating አይሆንም compressing አይሆንም the answer is D collaborating ነው ተባባሪ መፍትሄ ነው because it is the solution that satisfy both parties fully ነው ይያለ ያለ 5 A company analyzing sudden political instability and its impact on operation is performing which part of piston? Man, ኩባንያ ወይም ድንገተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴና በንብረቱ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ሲመራ ፒስትል ውስጥ የትኛውን ክፍል እየፈጸመ ነው ይላል It's an amazing question for you man place a measure for your strong mindset A environmental አካባቢ B political C legal ወይም ህጋዊ D economical ይላል እንግዲህ ካምፓኒ ላይ sudden political instability ስለ ፖለቲካ ነው ስለ ፖለቲካ አለመረጋጋት ነው እንትን ይያለ ያለ and its impact on operation it is perform which a part of past elements that is environmental legal it does the correct answer for number 5 and also economic it is not it's connected about for the political issue but of that is the correct answer is political B ይሆናል ማለት ነው 6 according to Mintasberg which managerial rules involve transmitting information to subordinates ይላል an amazing question በሚንተንስበሪንግ መሰረት መረጃን ወደ በታችኛው ደረጃ ማስተላለፍ የሚያካትት ያስተዳደር ሚና የትኛው ነው ይላል A figurehead ምሳሌ መሪ figurehead it is a symbolical it's a reward mode B monitor አብሳሪ C disseminator መረጃ ሰራተኛ D disturbance harder ግጭት አስተካካይ it is the correct answer that is disseminator man according to Mintasberg which managerial rule involve transmitting information to subordinate man I told you now Mark መረጃ ሰራተኛ ብዬ okay so disseminator is the correct answer 7 which control system focus on shaping employee behavior before division occurs by influencing beliefs and values የሰራተኞች ባህሪ ከተሳሳተ በፊት በእምነትና በእሴቶች ላይ ተጽዕኖ በማድረግ ለመቀየር የሚጠቅም የቁጥጥር ስርዓት የትኛው ነው ይላል ክላን ኮንትሮል የቤተሰብ ቁጥጥር ቢሮክራቲክ ኮንትሮል ባለስልጣን ቁጥጥር አውትፑት ኮንትሮል የውጤት ቁጥጥር ሪአክቲቭ ኮንትሮል ተምሳሌታዊ ቁጥጥር which control system focus on shaping employee behavior before division occurs by influencing beliefs and values that is the correct answer is clan control because it is asking focus on shaping employee behavior before division occurs by influencing beliefs and values man that is clan control okay 7 when an organization use cross-functional teams to integrate activity across departments. It is mainly addressing which structural challenges?
when an organization uses cross-functional teams to integrate activity across departments, it is mainly addressing which structural challenge means ድርጅቱ ክፍሎች መካከል ተግባራትን ለማጣመር የተለያዩ ባህሪያዊ ቡድኖችን በመጠቀም ሲሰራ ዋናው የሚያስተካክለው የትኛው የአወቃቀር ችግር ነው ይላል። you know that differentiation ልዩነት፣ B formalization መመዘኛ አቀራረብ፣ C centralization ማዕከላዊነት፣ D boundary spinning ድንበር መስፋፋት። እንግዲህ everybody please board for your boundary man አንዳንድ ወጣ ብላችሁ በቃ ስለ ማኔጅመንት ወጣ ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ማኔጅመንቱን you can so like that for that a silly exam man እናንተ እንግዲህ ቦርድ አድርጋችሁ ማሰብ ስትጀምሩ ቦርድ አድርጋችሁ ጥያቄ ስትሰሩ በቃ በሰፊው ስትመለከቱት ያ ኤግዛም ለእናንተ that is a silly part man that is a particle as you study to Aristotle እንደ ፓርቲክል እንደ ደቃቃ ነገር ነው የምታዩት man so that is the correct answer of it is D boundary spinning ይሆናል። 9 in Harrisburg two-factor theory which of the following is considered motivator rather than hygiene factor? በሄርዝበርግ ሁለት ምክንያት ትምህርት ከሚቀጥሉት ውስጥ መነሳሳት የሚሰጥ ነገር የትኛው ነው ይላል። A ሳላሪ ወይም ደሞዝ፣ B ጆብ ሴኩሪቲ የስራ ደህንነት፣ C ሪኮግኒሽን እውቅና፣ D working condition የስራ ሁኔታ። you know that you know everybody recognition is the correct answer of here according to Harrisburg theory factor which of the following considered is motivator rather than hygiene factor? That is the correct answer is recognition man recognition bro. Answer Ephraim diversifying into industry unrelated to its core business is proving ኩባንያ ከዋናው ቢዝነስ ጋር ግንኙነት የሌለው የኢንዱስትሪ መስክ ውስጥ ሲመራ የሚከተለው ዘዴ የትኛው ነው ይላል። A horizontal integration አግድም፣ B አግድም መቀላቀል ማለት ነው፣ አግድም መቀየጥ ማለት ነው። B relative diversification ተዛማጅ ልዩነቶች፣ C conglomerate diversification የኮንግሎመሬት ልዩነት፣ B backward vertical integration ወደ ኋላ ቀጥታ መቀላቀል ይላል። What is your best everybody? Please estimate for your internal feeling man. Sometimes you have to create for your internal views. አንዳንድ የራሳችሁን ቪው አስቀምጣችሁ ከዛ ከሳይንሱ ጋር ራሳችሁን ደግሞ ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ man. So the correct answer is conglomerate diversification ይሆናል። Ephraim diversify into industry unrelated its core business is proving okay. The answer is C. 11 ይላል which project management technique continuously compare actual progress with planned progress using weighted formula man. It is best question. የፕሮጀክት አስተዳደር ዘዴ በተወሰነ ክብደት መቀመር ተፈጥሮ ያለውን እድገት ከታቀደው ጋር በቀጥታ የሚያወዳደር የትኛው ነው ይላል። critical path earned value management the acronym of EVM, B Six Sigma DMIIC, Six Sigma, D benchmark ተወዳዳሪ መመርመር you know yeah of course it is not your familiar this word but when you study management harder you got this concept so everybody please being of advance and you think too special you are special everybody so the correct that is A is critical path it is not the correct answer it is not fit of this answer and of C Six Sigma it is not
the answer of here. And also D, benchmark, it is not the answer here. But of the correct answer is earned value management, man. Which a project management technique is continuously compare actual progress with planned progress using weighted formula, okay? That is earned value management. The answer is B. እንግዲህ everybody እስካሁን ላይክ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ያው እንግዲህ that is good luck ነው የምላችሁ መልካም እድል ነው everybody። እኔ ግን መስራቴን አላቆም። I'm telling you the truth everybody. Whatever when you hate or love me I will help you. እኔ ለእናንተ ከማገዝ ወደ ኋላ አልልም። I am telling you the truth my bottom of heart ከልቤ ነው እየነገርኳችሁ ያለው። ከቻላችሁ ግን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ because I am your brother man. 12 which type of organizational culture is characterized by flexibility, entrepreneurship and external focus ይላል። በተለዋዋጭነት በንግድ ፈጠራ በውጫዊ ትኩረት የታወቀ የድርጅት ባህል የትኛው ነው ያለው? ኤ ክላን ካልቸር የቤተሰብ ባህል፣ ቢ አድሆክራሲ ካልቸር አድሆክራሲክ ባህል፣ ሲ ሄራርቺ ካልቸር የተደረደረ ባህል ሚያን፣ ዲ ማርኬት ካልቸር የገበያ ባህል። what is it man? which type of organizational culture is characterized by flexibility ያለበት entrepreneurship and external focus ያለበት እያለ ነው። adhocracy culture. Surprise man, the correct answer is adhocracy culture. You know, 13 a manager who reduce complex problem into smaller parts to analyze each component separated is using which decision style is. ውስብስብ ችግሮችን በትንሽ ከፋፍሎ በተለያዩ ክፍሎች ቀጥተኛ የትኛው ነው ይላል። ውስብስብ ችግሮች በትንሽ ክፍሎች በመከፋፈል በተለያዩ ክፍሎች ሲያንጽ የሚያገለግለው ውሳኔ የትኛው ነው እያለ ነው። ኤ አናሊቲካል ትንታኔያዊ፣ ቢ ቢሄቪራል ባህራዊ፣ ሲ ኮንሴፕቹዋሊ፣ ዲ ዳይሬክቲቭ መመሪያዊ። you know it is an amazing concept for you everybody, and an amazing question for you, and also concepts. Please aware of this idea to being of intelligent person and brilliant person. you know question 1 is analytical ትንታኔያዊ ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳየነው ማናጀሩ ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ወደ ስሞል የሆነ ፓርት ቀየረውና ከዛ ሴፐሬትሊ ስፔሲፊካሊ ፕሮብሌሞችን ከፈታ that is analytical ትንታኔያዊ ይባላል። you know behavioral ስለ behavioral conceptual and directive areas and now the correct answer here 14 ነው which ethical decision making framework focus on maximizing overall happiness or benefit ይላል። which ethical decision making framework focus on maximizing overall happiness or benefit የስነ ምግባር ውሳኔ አቀራረብ የጠቅላላ ደስታን ወይም ጠቃሚነት ለማባዛት የሚጠብቅ የትኛው ነው ይላል። right approach፣ B justice approach፣ C utilitarian approach፣ D virtue ethics የሚስጥራዊ ጥምርት ሞዴል ይላል። you know everybody I think you know man utilitarian approach ይባላል which ethical decision making framework focus on maximizing overall happiness or benefits. yeah it is best question for you. Now I want to give you one responsibility for everybody because I don't have a time to telling and explain our choices, but I will give you your homework. Please understanding what is the right approach and justice approach and virtue ethics. Everybody please read more. Please read all of choices for this question. All are the numbers and understanding everybody, and you can win for your future exam without doubt man. Number 15, a multinational company adopting products to fit a different country culture is practicing.
በተለያዩ ሀገሮች ባህላዊ ፍላጎት ላይ ምርቶችን በመስማማት የሚታይ የተዋሃደ ዘዴ የትኛው ነው እያለ ነው። ግሎባል ስታንዳርዳይዜሽን ዓለማዊ መደበኝነት ቢ ትራንዚሽናል ስትራቴጂ ሲ መልቲ ዶሜስቲክ ስትራቴጂ ዲ ኢንተርናሽናል ስትራቴጂ ማን what is it? As we saw that is a multinational company adopting product to fit different country culture and practice. አሁን እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ አንድ ካምፓኒ አንድን ፕሮዳክት በማንኛውም ሀገር ፊት እንዲያደርግ ካልቸሩን እንዲላበስ ካልቸሩን አክሴፕት እንዲያደርግ ከባህሉ ከሁለመናው ጋር ፊት አድርጎ ዲዛይን የተደረገ ነገር የትኛው ነው እያለ ነው። that is a multi domestic strategy you know that is the correct answer everybody። እንግዲህ ጉንፋን እያናፈለኝ ነው ይሄን የሰራሁላችሁ። ጉንፋን እያናፈለኝ እንደሰራሁላችሁ እናንተ ደግሞ እንድታስደስቱ ቢያንስ እስቲ እንዲው አንድ ሺህ ላይክ ይኖረው እስኪ everybody and subscribe just like that. Why don't it be of 1000 subscribe add for only this video everybody because I am your brother bro I will to make hard question for the other። እንግዲህ እንደዚህ አይነት hard question ይሰራል የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ please add more buddy. I want to listen you whatever any situation everybody. Thank you so much. Love you everybody. Hasta la vista. I am one of the honor of take your problem examiner everybody. Thank you so much everybody. Thank you so much.